Ratusan anak Palestina yang mengungsi di kota Rafah di Gaza Selatan menikmati momen kegembiraan yang langka saat sekelompok pemuda dari Forum Pemuda Syarek mengunjungi pusat penampungan untuk menghibur mereka. Di halaman Universitas Al-Quds, para pemuda bernyanyi dan menari bersama anak-anak, lalu mengajak mereka menonton film animasi. Kelompok pemuda ini berpindah-pindah tempat penampungan di selatan Gaza, menawarkan berbagai kegiatan hiburan untuk anak-anak, termasuk pertunjukan sirkus dan badut. Mereka memulai kegiatan ini sejak hari kedua perang. صاروا يجروا ورا الألعاب، ورا إنه إحنا بدنا نلعب، بدنا نشارك ألعاب، بدنا ننبسط، أروح أخلص لعب أروح أنام. صاروا إنه تقريبا شبه يعني نوعا ما يمارسوا حياتهم نوعا ما عادي. انه خلص بدهم يتاقلموا في الوضع اللي هم عايشين فيه. بس هذا رغم هذا طبعا ما بينسيهم انه الطفل نفسه يرجع لبيته. انا اقول لك انه هذا كله حينسيه الواقع اللي هو فيه. لا. Forum Pemuda Syarek adalah lembaga swadaya masyarakat Palestina yang fokus pada kelompok orang muda yang aktif di tepi barat dan jalur Gaza. الأعداد كبيرة جدا، الأطفال أعدادهم كبيرة. غالبا الآن إحنا موجودين داخل هذا العرض يفوق عدد الأطفال الموجودين داخل هذا المركز أكثر من 1000 طفل بيشاهدوا مبادرة سينما النازحين، ونأمل أن تستمر هذه المبادرة بنفس الصدى وأن نؤثر بشكل فعلي على أطفالنا وذويهم داخل مراكز الإيواء. Serangan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 25.290 warga Palestina di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sebanyak 70% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak dan melukai lebih dari 60.000 orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan lebih dari 500.000 penduduk di Gaza mengalami kelaparan ekstrim. Di Israel, sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan itu memicu perang dan sekitar 250 warga Israel disandra kelompok Hamas. Lebih dari 100 orang diyakini masih ditawan di Gaza.